yakhuleka inkomo iyakhuleka incanca inkunzi eblamane angiyena umuntu mina ngiyinkomo nginomuntu mina ngisuye umuntu mina ngiyinkomo mina ethutha senkunzi umakhola ngase empondweni umsulu entombe ezogana kanye nebukeli zakhona nensizwe esebhasini zimsunonina nesala sixolo zela ngobhokisi zangandlela isixoxo sedukile ihlazi ngandlela singumsunu kanina ngabakhetha amabale ekhalo mama nguduza ihosha ngifuna amantombazane nguvanda mntaka nomavandla ude lokuthwala umfumla nje njengalo nje ithi phela ukuthi isende masende aqoba inyama kodwa bazolundeza ngami kude sigubhe ezingonongono ngengephuza ngithela kade ukhule emthina nditsima ngono namenci komenci noma jijela umfazi ngesende emithe ngaphesha umfula ngimjija umfazi ngesende ngimjija nje azamithu umfazi ngimjija nje ngesende ngujuma somjumasa ngiyabahaka nganquma insizwe fosola singokugiya mina ngehla ngayithekwini kwebucoze ngaqoqosha umthandeni ufaka kuphosa unyathi igcoma elisha ngalibeka la babuza abantu yini eliqoqosha umthandeni ngathi angiyena umuntu mina ngiyinkomo mina awushwele kabya kithi shwele wayibiza umthelezi kwavukusi kabadoda suka hayi shwele ngiyayibonga mfowethu ngithandile ngiyayibonga ake sibingelele mfowethu samukela abantu emsakazweni wethu omkhulu kakhulu ezikabhoqo mfowethu sicela lapha ukuthi mawuthi uyafika kule nkundla noma uyaqala ukubona le page ucofe nje usubscribe bese uyakhomenta uphinde futhi ulike lapha namhlanje nginiphathele insizwa nginiphathele igagu nginiphathele inkakha amadoda nginiphathele insizwa akithi abaningi ke bayazi ngobugagu bayo nangobuyoninci nangobuchule bayo mfowethu bathi bosha mabhoshana umuntu ebhosha mfowethu umuntu ezikhulula mfowethu insizwa lena mfowethu inkomo akusuyeke umuntu nawe uyayizwa ke lento iyabhonga la eceleni kwami ngifuna mfowethu ukuthi ukuthatha umuntu oqalayo ukukubona noma oseke wakubona kodwa ongakazi kahle ukuthi kahle masikhuluma ngomuntu ebhosha sisuke sikhuluma ngobani ya mfowethu ngibonga ithuba osongiphe lona na inkomo kahle nje amagama ayo abazali oepasi kunhlakanipho ngubona kwakhe kwaButhelezi ungizalwa nguMabhengu intombi engizalayo ekhalo mama kaBhengu ekhalo mama mfowethu shuthi nje ukuthi ngiyinkomo ke ubunsizwa nami ngiyibona ngoba kahle bebedideka abantu ukuthi ngwakankomo isibongo cha angisuyo wakankomo isibongo ngiyinkomo isakhiwo sami umzimba wami yenzakala kanje mfowethu legama uthi kuze qhamukabi le gama uthi ngiyinkomo ngathi ngo2008 ngishela ngiyijongo ngiyibhungu ngisayisha intombi uthi ubani ngoba soba umfazi womuntu umuthi kanje ngiyinkomo ngingxaqanqa nje ngisho ngathi mangishela intombi ngishela lapha intombi yangisikaza ngocelembe intombi yathi hey mina ngeke nje ngiqomisa ilwane mina ngithatha isilwane inkomo yo ke ngifaka endlini ekhaya anginalilawu lenkomo mina inkomo ihlala esibayeni emqubeni inkomo ingene nje la wena anginalilawu lenkomo mina ngeleli igama ethi ngiyinkomo ngaliphiwa intombi engangishela ebutshitshini bami ebhungwini bami nayitshitshi 2008 le kwelakithi iyobona nje futhi nayo iyazi yabona nje mangabe sibona le video le isibona la ku TikTok enkundleni izosho ngonemba zawuthi obheka usho kimi uJomeni nguJomeni phela le ekhaya nguJomeni kahlahle igama lokukhula Jomeni Joe ya leli ke lenkomo noma bhoshana ngathula emagezeni komjengiseni kanjalo yabona uyayibona liqhamuka kanjani leli kamabhoshana liqhamuka kumageza kumjengiseni lapho phela ngakwathi sile ephomoro ishaya DVD noma ngengisazi ukuthi yena namageza amahle khona lapha nje engiqosheme khona nje phela kulandela uDumo wendulo kunini kade inkomo zabalaza kade endulo khona lapha nje ephomoro yerenkeni babegida umjengiseni la ngemuva noje ncane bonke umphondo osibongiseno oqhamile ocebo oshewu mina ngase ngiqosha amaphatsi enkathele lasithi igama hawo abantu bagida uyabhosha phambi kwabantu kwaze kuthiwa bhosha amabhosha bona sebebhoshile yaqhama kanjalo ke lelo uyabona mfo kanti kahle lento yokuhamba nabantu asebebakhulu futhi asebedumile ukahamba nomjengiseni kakhulu futhi ke kwangithathela ke phela naye umnkomo ukuthi ngimude ngiyamdlula ngimfishana phela kunami
angimehlula mina ngobuthi umshayeli angithi lethi zophela kuya naye yase Denver na wangithola khona impela nkabe yakithi ngoba wangithola nje sihleli namagenga asekhaya nje lapha kwelakithi olundi sidla lamaphepha nje yabona amagenga sifika nje eGoli ngoba sasifika wangithatha ngo 2006 ngangifika ngo 2005 eGoli lapha eDenver sishaya lamaphepha nje ukhasela amakhadi wangibiza nje wathi umfana ozala umfana umuntu angako odlula mina waba ngichaza hayi ngomina ngubani emahlabathini ayi vele emahlabathini ngiyazi ngowasemsenga ukuthi ushameni uyaguga le nama ushameni kuyanyiwa le ngiyechifizana la kabi suke sikhona nje nganithi suke sigijima lapho kanjalo ke wangithatha kanje kudala mina okay emagezeni ngivelile ngafela ngaphupha uvela kuma DVD makonke ngisho gideni ngikhona ngigidela konke ngigida ngoma lakhe umtshengiseni begida ngoma lakhe ya ngayi kwaya ayi ngaphupha nje emageza amayethi yabonga umtshengiseni lapho kuba nenkinga kwaxatshana watontoni hayi ngaphupha lapho wangivukuza akho TikTok phela ngekho hayi ongekho TikTok wamanje wase qhamuka ungizwe sezongivukuza qhamuka umfomgani ufohle ziyogoba ngiyangibezwe nje bethi abantu ungizuhlanya alukho uhlanya mfethu ohlakaniphile onabafazi onomuzo oneyimoto uhlanya ngani uhlanya lisangana lapha licosha amaphepha lapha lula lesigangeni lale abele ngiqaligesi lo muntu ugqokayo ngayo ke hlobo ogqoka ungayazi ugibela imoto JC ngafika lapha nemzini wakhe ngathola imoto engingayazi ngqovu eBMW yazi nje umizi yakhe mihle ngalesimanga ukuthi ngize ngihale ngithi kodwa mngani wami cunu ukube kuthiwa umuzi uyathathwa khona bengawuthatha nje ngokucoshe ngumfe ukuthi ucike emahlabathini ngoba ngihlala eThekwini hayi la ngihlula iTheku hayi ukuthola ukuthi lihlangana kanjani nongezwe la niqala khona ukuhlangana kanje kuze nje ngithanda ungizwe nje ubengazi mina ungizwe ngalesa sikhathi saka umageza nomgqumeni omtshengiseni ubengazi nje clean ubengazi ukuthi ngoba yena wayesupport umgqumeni yena ungizwe wayengazi nje kodwa nje ukuthi eze ngithathe ngisondeze kuye ngifake la niqala khona nje ukuhlangana nje nomunyaka sengulibala kodwa benginquma insizwa ngokugiye phosphorus MC ephethe uhlelo la wafika nquma khona insizwa khona insizwa ngaphuma ebhutini ngawina u17000 weza kimi sengiqedile nje ukugwiya ngijabula sengiwinile ngashaya unumber 1 ngashaya iface lapho 1 ngathi nquma u1 njani yayinjani kodwa icompetition yayishubile kukhona umfoka lokhuzana khona umfoka wayegiya kumgqumeni ekuthiwa umncwabhlehlile wasebini kuphe babana ngentinini kuthiwa umncwabhlehlile wayegiya kumgqumeni umfoka khumalo uyeke wakuthiwa uzothatha lesiteki owayebhekiwe uhlala khona ephosphorus isiteki sephosphorus umuntu obhekiwe ukuthi athathe lesiteki umncwabhlehlile wayegiya kubani kumgqumeni kula ama DVD yes kwasho nami ngikhona la kumtshela lo mhlambe la dumo lamthatha umuntu eqama manga uqhamuka insizwe khona lensizwe nomkhaba yebo ngikhuluma uyeke umncwabhlehlile loyo uthini uvalo kuwe insizwa zigiya phambi kwakho ungakaniki ithuba futhi imaphi amaqhinga ocabangayo ukuthi azi ngifuna ukubashaya ngawo lalukhona uvalo ngoba ngaze ngathi bafana bakithi ake ningiphi Steve bese ngadeshiwe ayingeke ngizwe ngangithi bangilunguza ngithi thola ngiyibona insizwa lapha enkundleni iyaphenduka futhi lezi insizwa zakhala ba yebo yabona lezi insizwa zangapha kwelakithi koceza kwelakithi konongoma kwelakithi lapho yagiyiwa lapho ndoda yagiyiwa lapho kwelakithi nje lapho koceza konongoma kuyale komtuba kuyale kohlabisa bese nala ko Fred kuyajikwa kuyagiyiwa lapho ngoba ngangithi mangithi ngisalindele ngangidotsa unumber 16 inumber yami yogiya ngiyeshajini ngibizwe kwangidotsa unumber 16 wanje ngiyabuka hayi noma ngithukile kodwa nje hayi nginaku ukuthi hayi zikhona izinto oyichele ngazo chaza phela ngiphethe ukhokhovuya mina ushalazile lapha na elihile hayi yambulala lapho la nginika inteleze ukhiye la ngitshela ukuthi futhi mawusugiya lapha na ungibiza ngosobhoshile lelo khehla
lithi isoboshile ninezo encane Lesineke. nje isoboshile liyenze leze liphose phansi ithatha hamba ufuku wenze kanje lenze izithatha hamba ufuku wenze nje la nginika intelezi yomhlaba lathi mangabe sengigiya lapha ngidlala Likhona. likhona lihleli liyabuka nje lo lisho ukuthi hayi yami yawena lesigqoza lesigqoza esivala amadlebe lezi esimnyama hayi lathi mangabe ngisengiphuma ngigiya lapha ngomuthi lenginike wona intelezi kuzobe ngathi angigqobile phansi kuzobe ngathi ngisemoyeni ngendlela akanginike intelezi einzima ngakhona ngoba yathi kuzobe ngathi ngisemoyeni nangempela kungangithi bangibuka ivideo sengigiya nje sengibuka ivideo yami kwakushunqa intuli emva kwami kwakushunqa intuli la ngihamba khona kwakushunqa intuli yes udlile umuthi futhi hayi lo umuthi okuthiwa la washa wacima gquma phalasa gquma ntonto wanginika nje intelezi ukuthi nje ngiphalase kwazoba isithwizo nje ngatwiza nje kwayibhodlela lokuthwiza ithwisiqabo nje yabo lesokushela intombi kwaba le okuphela ngaphalaza 2 days ngaphalaza namhlanje ngizovuka kusasa kuyogiya ngaphalaza futhi ashona khona ngomuntu obandayo kwakubanda kusebusika lapho njoba kusebusika into kusebusika nje lesiteksi sisebusika kubanda ngo10 liter wathi lo muntu ngufake 10 liter ngucwile ngivuke kuseni ngwele ngathi kodwa mkhulu ungawufudumezi kubanda kanje wathi mawufuna ukudliwa ufudumeze mawufuna ungadliwa unquma insizwa phalaza ngawubanda kubanda ngangiphalaza doda ngikhazela kanje ubanda nangaphela ngafika ngayinquma insizwa eshaya manje uthena umuzwa wokuqeda ukugiya injani futhi intwele phaza phela buka ke phela ukuthi okay umuthi wanginike umkhulu ushalazile wanginika umuthi phela OTT okwesibili futhi nami futhi umuthi phela ufuna usebenzele ulekelele ngane popo leqhinga lokuthi insizwe zakithi zingifaka ebhuthini eprivate yes ivali uzodlisela ngayo yebo indlela engizoqomisa ngale ijaji ukuthi ijaji lingiqome ngilishaye ungakagei usaqala nje ngangena nje bangifaka ebhuthini ngithe bangibizwa nje laphana ngibizwe stage ngikwangena imoto zathi kwamangala abantu bathi abathi hey fuseke le moto iyapi sibuka insizwa ziyagiya la fuseka iphume le moto bathu bathi sebeyasha bangibonile hey emabhoshano la kuyonyiwa la yathi mayishaya nje umfowethu ethi wanina wami eshaya ethi wanina wase press button ikhamisiti waduma kwasana kuphuma isilwane sikamhlola kuphuma ikhaya indule ezangibambe konke lapha mahawu imbhoko konke goqele lapha njengempunzi ngithule ngaphuma lapho kwahaza yonke into ngabona sekugcwele yonke into la iduze kwami ihlwele konke la ijaji leli ngalibona ngashaya ijaji mina lachama ngomuthi la ichamela umchamo wehlaka kwageleza umchamo la yes Lathi ngifuna ukuchama ngifuna la phansi ufuna bona ke ufuna ujaje manje jaji hey ngaphuma ebhuthini lapho kwahlanya kwasani wahlanya hayi ngiqede ngesikhathi sami ngabuyela khona futhi ebhuthini sengihamba noma ke ngangena nje futhi ebhuthini ngekhanda ke yayisihudu la ke imoto ngabe ngisangena wonke umzimba phuma hayi ngayila le ngaphandle hayi bagiya futhi emva kwami bagiya emva kwami tekubizwa nje hey kwabizwa futhi kwakubizwa u3 no2 ugcinwe ngo1 hey kunensizwe ikhona insizwe engiyila insizwe yangithanda le insizwe ngiyazwa kweyapi yayiphethe amakhasela u4 sekujajiwe usubizi u3 wadlala u3 wawina 9500 wayeduzo number 3 unumber 2 wawina 12000 mina inkunzi mina inkomo 17 ingabizwa ke inkomo ke kubise kubiza u2 no3 kwase kudlala ingoma ngafazi omnyama ethi ngisebenzile mama ziphi inkomo zakho ethi wema hey angiphithizela manje uphisa ukuchama ngalesikhathi cha ngiphithizela ukuthi nginenjabulo kodwa manje senginokuthuka ukuthi ngabe ngidliwe mina nginquma insizwa Unjalo uvalo ngithukile kona ukuthuka kodwa manje zitheli insizwa uhamba nayo sayibalekile la sayibalekile lapha eduze kwami manje nazo ayisazi manje ukuthi shukusadliwe phela manje ngoba manje ngeke siphume ebhuthini sinile edliwe kanti ngizonquma u1 uqhamuke enye insizwa nje iyadlala ingoma yomfazi omnyama idedelo lapha ngisebenzile mama inkomo zami
qhamukenye insizwa njengayazi yansizwa yafika athi hayi mfowethu Buthelezi phuza la u1 wena unqumile la ngathi mfowethu athi uyayikhuleka hlala phansi ufunani ngathi uyathi ufunani ngathi ufuna ugwayi yathi yathumela hamba nothengela umabhushana ugwayi lapha nomentshiso ngalayitha yathi relax ingoma mfazi omnyama nje miphela akekho umuntu obe nepopo njengawe la futhi wena umuntu ukudlula bonke kade begiyala awade begiya oshota kade begiyala wena uvele waphuma nje wayi inkunzi yenqakanyaka le nto ungayazi ngayiphuza ibhiya ngizwe ukuthi kodwa ayifuni wena ibhiya man ngithi lo 17 idliwe amakoya lama azungela hayi alukubisi fana ngcela amakwela phela lo 17 lo ngizothi mangisushaya nje ngiqhume ngiyolunda ekhaya ngifike ekhaya ngithenga intondolo ngihlabe ngaqoqola umqombothi ngicelisa amankonyane ngijabule nomndeni wami ngithi nje kosiwe ekhaya mama insizwe fosolasi mama Nkomazi mama Nkomo senqoma insizwe egoli ngokugqiya nje ugiya abe 3 minutes 4 minutes ugiya akusi into ongathi ungazi uqedwe i-hour kahle waqoqa umlalo wawathatha u17000 abantu beyithatha inyanga yakutshela mfethu yakutshela lapho ke ngidibane nechunu khona ke la ngithatha kade likho liphethe uhlelo mfowethu uphethe uhlelo uyophethe uhlelo memezayo lapha nememeze phela uphethe uhlelo wangithatha wangisondeza eduzayo wena uyinsizwa wena ngifuna ukuphila nawe manje ngivele ngiyakwazi lesasikhathi somtshengiseni noma mina ngangekho ke hayi kodwa ngiyakudonsa manje wozala iyeke indaba zakudala ashaya impilo manje hawu ngathi isijabulo kuwe kakhulu ngithi ngavuleleka amangaka ngibizwe ungizwe phela ungizwe mfethu umuntu mfethu omkhulu mfethu namhlanje abona upresident namhlanje tontoni namhlanje yabo nami ngajabula ebekwa isilo nakhona hayi ukuthi nje ebekwa isile ingonyama yamaZulu okuyo hawu hey manje ungabuyini wena uzoqophisana lo muntu ungabuyini wabuyini ayike into zoyenza yaqala ke impilo manje sajwayelana njalo kanjalo ke hawu kulula futhi ukujwayelana kwenu ngoba ngabantu abakhuluma sizinhlanya nje phela nje nami ngiyahlanya nawe uyahlanya vele mase sihlangene ziyophosana le emaweni inhlanya awusekwanjalo uhambo leli lokuqala nje ngathi nalihamba nani yaphi uhambo lethu sesisuka laphana kwakunomcimbi wawungapha ko Davidton Springs lapho akathi khona angirequest esihlangane khona esukela eThekwini phela ungizohlala eThekwini ahlala mina ngiseDenver wathi request akabi yami uphuthuma woza umcimbi ongapha ko Davidton lo mcimbi loyo ukhona sahlangana lapho nje futhi ayilapho sahlangana kwamnandi wanje yantontoni yabona nje siyintazela sigiya senza yonke lento Athi kwaba umcimbi wokuqala ngoba eminye ke bisiza ke nje sesisuka nasenkantolo ko Randburg Benza lapha enkantolo lapha ngigini ugijima enkantolo lapha ukhona ngisho owayemongameli Jacob Zuma wagijima uShameni wabiza ingoma lapha ngaqopha umlando mina mfowethu ngaqopha umlando mina wezinto engakaze eziwe futhi engingaboni isangapheleli inkomo ngiyatshela inxahanxa umfoko kamakhenika ngumfoko kamakhenika mina baba ongizalayo ngumfoko kamakhenika akekho umuntu owakwavuma ingoma enkantolo phakathi wazwagiya ngindonga ngishaka nje indonga zaseloko ubabazi manje uZuma wajabula wahluleka ngoba wathi noma sesiphume ngaphakathi enkantolo sesingaphandle sesimile nje wasengibiza akusondela ko Jacob Zuma akusondela nombani ngigadiwe kunamanye kabi agadiwe akusondeli nombani kodwa mina wathi hey wathi inkomo zila wathi qhelani eshina amabodyguard uqhelani ngeza khona lapha engifika khona ngidlale naye ngishone phansi ngivumbuke ngikhuphuke ngibuke vele bengaka uJacob vele bengaka uvele bengaka engibukele kwelenyoni phezulu uyabuza ukuthi ubani akekho isandla sami ngathi angisigezanga awolanga mhlanga ngiqhawulile usukulonke hayi angisigezanga suka lapha ngagezanga kusasa noma nangakusasa ngigezanga ngasi hayi mhlawumbe ngigezanga ka akufike lapha
khona okleva abantu abazi ukuthi bahlakaniphile, abanemali abazi ukuthi basile bawokleva. Yabona nje mina ngiyinkomo nje, ngiyinkomo, kodwa mina ngiyakwazi ukufika, njengoba ngiyakwazi